Sisabhizi ngomshado ngapha singakhohlwa phela ama-update alapha online. Sisabhizi ngey'ndaba zomshado, udwendwe, umshado omhlophe, yonke lento, ukutrenda. Singakhohlwa phela-ke umculo online. Abafowethu bagcina bekhiphile phela akukakashintshi. Ake sibheke ukuthi ena laphana ku-Spotify kuhamba kanjani, imaphi amarekhodi alokhu eqhubeka. Ipheji laphana ku-Facebook 22 Africa lithi inhlanhla nebhadi uKhuzane iphinde-ke yehlela ku-number 7 kuma-Spotify weekly album, nge-week number 3 iku-number 7. Ngangiy'tshela mina le-album ebengasekho ngisho ku-number 7, the way esazi ngakhona uKhuzane bemcuko ufuna ngakhona, kodwa isese-number 7 okuyi-position esenhle kakhulu kuleyo kuKhuzane nakubalandeli bakhe. Akujwayelekile ukuthi uKhuzane enze kangaka lapha ku-Spotify. Evikini lesithathu ku-week number 3 le-album ishaye bani-ke u-922,000 wama-streams ngeviki lesithathu. Zazinhle lezo namba lezo. Sibonga kakhulu uKhuzane ukuthi ena still lezi namba okwazi ukuy'thola, kodwa-ke wayehlale ku-number 1 nge-week number 1. Angazi why lokho ngibhedisela amagama la ne-week neviki. Right, sithi pheqa pheqa laphana bathi uKhuzane futhi hlahla iza nebhadi usedlulile-ke ku-5 billion wama-streams laphana ku-Spotify. Manje use-album yesibili ukuthi yenze lokho, ukuthi ifike laphana ngey'nsuku eziwu-21. Yilokho besikulindele ukuthi ena kuzokwenzeka vele, judging by iy'namba esasiy'bona phambilini ukuthi uKhuzane afike lapho. And sike sathi nathi masibheka ama-calculations ethu sabona cha, ingahle ibe kulezo ndawo lezo. Right, uma sithi laphana kumzukulu ngifuna iy'nto zami, i-album yakhe iye ku-number 3. Le album inamandla kamzulu futhi inenkani, unamamiliyoni ayi-10 laphana ku-Spotify. Ezinye iy'ngoma ayibonakali, kodwa seyibonakala ngiyacabanga ukuthi zonke ngamamiliyoni. Bathi i-album yakhe ngeviki lesithathu ikwazi ukushaya 1.68 million wama-streams ngeviki lesi-8. Ikade-ke iku-number 1 amaviki amabili laphana ku-Spotify. Kodwa-ke bathi-ke ngokwenza kanjalo ukuthi ashaye 1.68 million wama-streams, wenze kwaba-ke i-album yesithathu ukuthi yenze lokho evikini lesi-8 kuwona wonke ama-album akhona e-South Africa. Well done mzukulu, well done kubantu abamdlalayo ukuthi yena umculo wakhe ulokhu ubhizi uhamba phambili. Laphana uSminoff, Smiramira ngoba seyibiza kanjalo-ke, ethi ngabe ngiloyiwe, i-album yakhe isingene ku-number 4 after 7 days kuma-streams amaningi laphana-ke evikini. Ishaye-ke 1.4 million wama-streams. Ike yasala-ke i-album kaSminoff ngesikhathi safika. But-ke hlezi ngazi ukuthi abantu bazomenza a-catch up uSminoff, njengoba e-catch up-ile-ke washaya 1.4 million ngeviki. Umsebenzi omuhle kakhulu loyo. uSmiramira-ke ekhombisa ukuthi yena umculi lo awuyena nabhilivelayo kuyena, nabantu-ke bayabhilivela kuyena entweni ayenzayo, judging by umsebenzi abamenzele wona. Well done Smirnoff ukuthi-ke after kwenzeka zonke izigigaba uphushile, abantu bakuphusha abakubeke khona. Sibonge kakhulu. Uma siqhubeka laphana, Dubai by Mthande featuring Mahu ingene late-ke le ngoma after isikhathi eside yaphuma, sinesikhathi le ngoma yaphuma ingene late, but abantu basakwazi ukuthi be-stream lapho ku-Spotify. Bathi ihleli ku-number 4 kwi-top 200 kuma-daily chart. Ikhuphukele ngama-streams osukwini awu-30,000. Cha, bafowethu bayamsapota Mthande, singayikhuluma nje into esiyithandayo, bayamsapota ngampela. Kodwa-ke le ngoma-ke yalimala ukuthi ingakhoni ukuthi iphume ey'ndaweni zombili. Ngabe isebenze umkhulu umehluko laphana, ngabe isihambile ekwelinye izinga, kodwa-ke still-ke isazama-ke isaphusha. Uma siqhubeka laphana sibuyele kumzukulu, ngifuna iy'nto zami by mzukulu, usedlule kuma-20 million wama-streams ku-Spotify. Manje usehleli nenye i-artist abambane nayo ukuthi abe u-number 2 ngokuthi asheshe afike lapho-ke ngey'nsuku eziwu-49. Ukuthi ubani leyo artist leyo asisazi. Siphinde futhi simbongele kakhulu umzukulu ukuthi good job, well done for achieving this record mzukulu, especially endibeni kamaskandi. Asazi-ke noma bakhona beba-achieve lawo ma-record lapho, abantu abanjengoMenzi. Sisazoke sibheke ukuthi umlando-ke wenza kanjani, kodwa-ke uyakhombisa-ke umzukulu ukuthi ulokhu ephusha i-album yakhe ayiphelelanga amandla. Iy'ngoma zonke eziwu-17 kamzukulu kuthiwa ayikho engaphansi kuka 600k wama-streams, zonke sey'ngaphezulu 600k or more ingoma kamzukulu. Bathi lokhu ukuthi aku-achieve
ukwenze nje ngey'nsuku nje eziwu-51 and i-album esheshile futhi ukuthi ikwenze lokho. So niyabona ukuthi le-album ayindawo and kunalokho iyakhuphuka iphinde ibuye izohlala phezulu. Bekuyilokho ey'ngane zakwethu-ke nje ukuzo-summarize nje izinto ezenzakalayo endaweni namaskandi noma kubhizi ngendaba zemishado zodwendwe nani nani, kodwa-ke sibuye sibheke lapha ukuthi ena hamba kanjani laphana onani nisakahle, sodibana nokuzama mase sizokhuluma ngezinye iy'ndaba. Ngiyabonga.